Hello, Tuni KUKI channel bezo si na bon win liam na hiki no win koi tabang hichi channel subscribe nai lo na left subscribe anake ball win lang a koma bell icon to me in lang aban le notification to all a koi le chun heta chu video hong kya upload cheng le na vet jing the hi ti jong chu iga ke het sa o hin tin tuni a hi China se pe ho hi ipi bola Myanmar bol dara hi hichi pipe protecting me a hi mi khuza khong ki tol lut ham mi tampiung ki tol lut ham ti hi ana seyu hitin na hichi pipeline a hi ipi apoi mona ham ti ho cho ana seyu hitin hichi China in pipeline angai poimo hi aji chu hichi lo vai le hichi ATM khana tu a Myanmar chungchang a boi dan hi Burma boi dan hi het deu a hi in hichiwa hi ATM khatna protester ho hin ansu se na vaile amao hin adam sunguwa iti lai khanga jong hichi pipeline hi asim kit thei ta lo deu chu ata sano hi hichi a chu siam go jong lew siam do zo ta lo deu sum izat ham khat billion izat ham khat lut na ana siamo hi in ai wanga chu tu ai an su set pi ole chi sanga tam jo chu lut ding a ban le mi gamsunga heta pipeline ga ki thun na a chu permit atha la ngai ding a hi in heja a chu tu chunga he amao hin hi chi su si khawen te ti a hi Burma se pai jong hi gi ina anei wa heta chu ki tho pi a hi win hichiwa hi mi tampin protester hon athu sei naw jong chu in vel ha deu a hi in news a jong chu I chan ham khat gei chu ana sei a hi in hi chu aban bana tu ni a hi in sei la deu a hi chi Myanmar ten a pipeline hoi la ya alhun ham tele hi chlai map hi ga veleu chun hi chlai sungsi se hi Myanmar ge map ma hi in aban le chlai China hi tai chlai China hi chlai yellow ki koina pen hi a hi le tu a Rakhine state kiti masanga Rohingya ho anadel do naw a chen na gamu chu a hi in ni chi Rakhine state na hi Rakhine se pai ho na chu hi chlai ai an na lai ho hi a hi in hichi wa hi amao hin hita chu tenki asiemova Arabian langa kona anla ho hichi Asia gamja chomchoma Arab tilang Iraq ti ho a tengan la ho ti chu thawan la ho hi hichlaya storable wa hichwa kona hi chi pai ma hi supply ki bol a hi vin hichi ATM khatna tu chung Burma boina a hi protester ho hin alung hang ba hichi asu set kha awol le chun amawen ai ti lai khanga jong hichi an job do kit ta lo deu aban le Burma mi pi ho jong hin a phal lo dingu chu a het no hi hicha a chu tu a hi China boulder ho jo se a hi Myanmar boulder a hi China se pai hoi dim se naung ki tol kit na hi ben ichilaya jong hi open letter ti chu Myanmar protester hon hi ta chu Twitter a open letter a thot now screenshot kan bol a hi in hichwa ko na jong hi ga veleu chun China ko ma hi protester hon open letter a thot no hi in itiam khana nang hon hi ta hi Myanmar chungchanga an official ta jungta Myanmar government nang ki thopi jingai le na pipeline no hi ki su setting a hi ti a jong chu ana seven hi chi ni thum sunga na nga lo vai le ka su set deu he ti a ana seven tu a jong ahung ki pan a hi ta ven US ti chu China embassy maya jong ki phin na ga neyo aban le factory izat ham khat China factory hi chalai la ho loi jong hal ha ve ti ho jong chu phat ma sa video lang ho a chu in a sei ta ven ni cho iga na la an pat no hi ta in a hin la tu a hi chi ga su set jeng ding ti chu Burma hi China sanga I chan ham khatna gam nieu zo aban le hat lo zo hi ja a chu ami pi ho jong hin ami pi ki ven na dinga hi asu set lo me yo hi ni che asu set kha wa China te hin Burma an attack no vai le chom lo ka ki chai jeng thei thilai ja a chu mi pi ho hin hi chi atup nai lo wa hi in a hin la
hi chi asu set kal chu China ho dinga hi I chanham khatna gen theina to deu aban le a pipe la na deu ho jong hi ha sata hi ichalaya ga vekit noi tin khatna hi amep che dan hi to a hi amao hin hi chilang ho a hi thawan la vai chawai storable vai chawa ko na hi direct ngai tai a lut saw le chom lo ka a thau chu akila theyo aban le bai ta akila theyo hi in ti chu ichlai Burma sunga zo na sung si hi 800 kilometer kiti ahin 800 kilometer bowa choi ta chu pipe a hlun le ama ho gama lut chat jeng a hi in bailam ta akila theyo a hi in aban le chalanga hi message a thot ho chu a hi in hi chi anasimovin lang asim nom ho chun aban le tua masanga hi chlaya Myanmar an thun masangwa pipe a thun masangwa hi ti chu 2008 masanglanga chu hi chilanga hi apu jiwa hi ta hi Hong Konga lutna Hong Konga ko na hi amon hi ta chu supply ki bol a hi win a hin lai chi hi het ma bangwin ichlai hi Indonesia te gam a hi in aban le chi Malaysia gam a hi kitnin hi chi nai che khat na hi chi te ni ke ka a hi longa an po ziu a hi in a hin lai chi te ni hin tax anala ziu a hi lo le agamu jong hi China to ki to bi a hi lo je wa chu ki to bi set lo ai je wa chu ama wen anasu boy pi jiwa tax sang ta la pi ole ni je achu economy hi izar ham khara to kha a hi in a hin la tu a hi bai cha khe na hi chiwa ko na hi chom lo ka ai chalaya hung hlun the hi kilometer jagit bo ta Myanmar gam mangcha a direct a hung lut the hi ama ho denga chu phatna pha chom a hi in ni je a chu tu a hi Burma se pai ho jong hi aniel ngam lo aki tho pi jing a hi ti jong chu iga het thei ding wa in seu hin tin itiam khatna ichi an su se na wai le chilanga ko naung kit deu China te a power hi hung nem kit ding aban le ichi pipeline an su set kal chu ama hin gen theina I chan ham khatna anei deu a hi in hize a chu China te hin to a hi Burma sepai hoi akitho pi jinga hi ta hi support a bol jing a hi in hize a chu hichilanga message an thot ho hui ga veleu chun nitiam khana na hoi chewai na hong ki kum jing vai la na pipeline ki su setting a hi ti a agi na hui vele chun chewai ong pipeline a sei ke novin abana noi langa jong hi ga vekit leu chun pipeline hi chewai gas pipeline ho hi cho hi kisu set pi ding nei ve ti a hi aseo a hi China te hin policy na sata ago no hi hi chi Burma sunga jong hi chi pipeline chi na zo se hi gang ta vet ha theina dinga chu hi chi road bell kiti hi an hlunu a hi lamlen thupi ta a pipeline no che na zo se a hi lampi a hlunu a hi ni che a hlun je wa ichi alhunu jong hi aji chu ichi pipeline protect theina ding bowa hi chi Burma hi lampi a ja awa hi in a hin la Burma te hi isei ma bangwa chu Asia sunga jong gam khang to lo gam vai cha a hi je wa chu gam a power gam jong hin power nei bi se lo wai ja cha ma on ki chep na nei wa hi in je a chu i tai lam lien thupi ta bell road kiti ho China hin bell road hi chalai bo wa hi po in gam izat ham khat sunga hi gari hlun theina ding train hlun theina ding izat ham khat abola policy na sata ago no a hi in je a chu China ho hin hi chi pipeline seat ding hi akicha le wa hi ti chu ne iga asai theu hin tin ichlai message kat athot kit na wa hi ga ve kit leu chun he thiam deu ka ta sanin ni chewa jong hi ga sim leu chun ichlai ong hi gas pipeline asei do okit no bet ichwa hi gas pipeline ho jong nong ki su set pi ding na factory ho jong ki hal ding tia fetua hi factory ki hal pan ai ta in pipeline hi gas pipeline hi eti le an su set deu ham ti hi akichat je wa chu tu chunga hi mi khuja ho bol dara hong ki tol lut no wa ni ta chu pan sa hi ti jong chu iga het thei ding wa kan se hin tin aban le chi Rakhine state na thau store a bol now factory chu ga veleu hen ichi vele chun mun izat ham khat Burma gam sung izat ham khat hector izat ham khat he ala o hi in hi cho bang hi iga vet nai le chun gam chom khat in gam khat na hi ta hi thil
agam an la ziang ding an to pha ding chu iga ngai to ai la koi ma chagam nom lo ding a hin la China le Burma hi aki ho thei ja chu China te hin Burma hi sum dai ai ja chu sum i zaram khara pi vai ta hi a tha zingo hi in aban le Burma hin phat chom na izat ham khat jong ane hi chi je a hi amo hin ATM khat na China ko mai thaw cho ding vai le 20% na 20% chu hi ta chu off a ball pi jiwa amo hin mai man hlom cha a ki cho sa jiu a hi ta chu a lep lungdam jiwa amo Burma gam hi ta hi China te hin a za wa hi ti jong chu iga het thei ding wa hichlaya lim ho kan ta do hin tin anoi langa hichi Twitter a post kit nawa chu ka aveleu chun Myanmar te hin hichi a post a hi in China hin veto zanga hichi UN meeting ho a hi block na bol jinga UN hung lut ding block na bol jinga veto power mangcha a hi thu nan tan jingai le na gas pipeline ki su set pi ding na hi ti a jong hi hichiwa hi vele chun a sei kit novin hichi a chu China hi tu a hi alawa law a hi tai hichi a gas pipeline a sit kha ding hi ama hin thi gina ageno akicha no hi in hiza a chu tu chunga jong hi mi chu za chung ki tol he ti jong chu iga sai the hin tin tu hin online aga ve hitin online aga ve le hen hi chi namu thei deu ka ta sanin hichi vele chuni chlai hi China hi in hichi Burma gam chu hi to a hi ama hon hi chiwa hi thau bu chu a koiwa hichiwa ko nai chlai aga la lut no vai le nai cha het 800 kilometer bo a hi in 800 kilometer bo a hi in ngi ta chu bailam ta ama hon sum tam pi seng ta lawa ala a hi in a hin la masanga anachi na pian chu hi langa ko na an la vai le hichi South Arabia ti ho Iraq ho akona hi thawan po vale hita he an po wa aban le chilanga he Indian Ocean langa he an po wa hichilai ki ka a he lut jiu a hi hichilai ki ka a he lut ji a hi win hichi alut phat le muntina he tex api o hi en adi de a chu aboi na pian chu hichilai hi a hi in hichilai akona an po hi ta hi Hong Kong a apu lut jiu a hi in hita pu nawa jong hi a thau keusi a thau leu keusi chu hi talowin a sum jong izat ham khat a leu be jiu a hi in a hin la tu a hi chlaya ko na an pu wa hi ta hi chlai chan bo hi a pu wa hi chlaya pu wa hi chlai ko na la o le chun bai che khena hita chu amu theyo a hi in hi je a chu China te hin tu chunga hi chi pipeline Burman ten an su se deu hi apum ki chat jeng a hi in news a jong chu inamu deu ka ta sanin ichiwa jong hi protester hon izat am khat ana seven attack ding thu ho jong ana seven interfere ti ho jong China in gi na nei ho jong ana seven ichiwa hi slogan chat tom chom jong hi ka bele chun sim on you ti ho vel ai lo le to a jong hi China van izat ham khat hi boycott a bol lo hi ta in hi chi pipe an su set na deu jong hi gamla ta pon te ti jong chu kinep na a hi in aji chu hi chi khat beyan su set kha kal lu chu China te hin iti khanga patna jong hi chi an bol thail ta lo deu hi masanga 2008 na Burma government in ti chu Burma military hon hi ta chu jungta hong ki phu do ti la ti ding ai in constituency an sim ti lwa hichi lekha bu ho an ta do tilwa chu anaki ho to wa hichi kuma patna chu 2008 a patna chu ana hlun patno hi in hichi ahin la to a hi itiam khana government hong ki khel lang democracy ho hin mulew hichong hi aboi ne deu izat ham khat hi hiza a chu China te hin democracy dei lawa dictator a hi ta hi jing han lang sepai ho hin rule jing ole e ho a hi chi safe ding hi ti na a hi chi dictatorship is support a bolo a hi in ama ho itiam khana a bel rot no jong hi asi I chanam khana boi ne deu tampi hi China a dinga I je a chu China te hin hi chi Burma in democracy amu lo na dinga hi pang a hi ven a hin la tu a hi India in jong hal khat kaman nei panta in them khat nai tai dem na an nei ta ven a hi le Burma
thì ta lo wa China ho jong hi akia kicha a hi win hi je a chu tu a boulder hi dim se na ma ho hin a pipeline nu hoi ta a protect ball theina ding hi che a set lo na te ding a hi pang a hi win hi chi ATM khana se han lang le sum izat ham khat a leu diu dollar izat ham khat million izat ham khat a hung leu kit diu a ban le Burma mi hon jong an phalpi ta lo diu i cho je a chu tu chunga sepei tampi chu ichi Burma bol da ra hung ki tol wa heta chu Burma sepei ho jong gi na nei vai chi pipeline veng tup dinga jong hi atum be a mi a goi ve ti chan ge a chu news ki he a hi en hi chu tu ni ipibola China sepei ho Myanmar bol da ra hung ki tol lut no wa hi chi pipeline chu guard a bol ham ti chu iga sei jet now hin tin aji chu phat ma sa chu kan sein a hi le mi tam pin question na nevin heta chu aki he chen poi ipi bolai chawa chu hung ham ti ho chan ge nan sei je wa chu na he che theina ding wa tu ni a hi hil chet na hung ki bol a hi in hi chi hi news a jong na gel thai hi ta chu ni ki hil chet na ding a hung ki hil to a hi ti chu kan sei no min tin hi chan chu tu ni China ho Burma bol dara ahung ki tol now ipi je a pipeline je a mi chu jaung ki tol ham ti koi sonen do iga ki hil chet thei now chu hi tan te ka ki pa e